आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनी न पाउ पाजरे अहानबद मरुइबा पाउ लमसांग केंद्र की एमएलए सोरोखाइबम राजेन सिंहबु ngasi प्रोटेम स्पीकर ओइना वासक लौगनी प्रधानमंत्री न हाइरी नहारोल सिंह अतेनबा मतम की मनुंगदा माइ पाकनबा कैदौनुंगदसु होनरोइदबनी अमसोंग संसद की बजेट मिफम की अनिसुब तांकक हयेंगदगी अमुक हौरगनी मिफम असे मथंग थागी निपान फाउ चथगनी लेबाग असिदा हौजिक ओइरिबा कोविड-19 की फिबम येंगलगा ताबिरिबसिंगना लाइसेट असिदगी ngaktoknaba makagi niyomsing ngangna chatpinaba haizari वैक्सीन कापा यारबा मिपुम खुदिंगमक सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उपियु सोशल डिस्टेंसिंग सुंगसोय सोयदना ngakपियु अमदि खुदसा सेंगना हामदोकपियु माइमित सेंगना ताथोकपियु हौजिक मपुंगोइबा पाउ तरानिथोय सुबा मणिपुर विधानसभा मिखलदा लमसांग केंद्रदगी अमुगना कारकलाबा बीजेपी की सोरोखाइबम राजेन सिंहबु प्रोटेम स्पीकर खनख्रे वासक लौबगी थौरम ngasi युपुंग 13 मिनिट 35 दा इम्फाल की राज भवन दा पांगथोकनी मदुदा राज्यपाल ला गणेशन श्री सोरोखाइबम राजेनबु प्रोटेम स्पीकर ओइन वासक लौगनी थांगमोइबन केंद्रदगी जेडीयू टिकेट हंदकता मिखलदा माइ पाखरबा खुमुकजम जोय किसनबु दोलगी लेजिस्लेचर पार्टी की लुचिंगबो ओइना खनख्रे मोहम्मद अब्दुल नसीरना दोलगी चीफ व्हिप ओइना खापले तिपाइमुक विधानसभादगी कारखिबा ngursanglu sanatena dolgi deputy legislature luchingbu oina khankhre dolgi chirolama na hai manipur de bjp na sarkar sembada dol asina sagotkani manipur da ngarang phawboda covid vaccine dose lakh kuntaret lising yangkai chatret marputra taru kapkhre masigi manungda anba dose ta vaccine dose lakh 15 lising kunithoi chahum nifu amasung anisuba dose ta vaccine dose lakh 13 lising humphumanga sahum humputra mathoi kapkhre हौजिक फाउबदा प्रिकॉशन डोज 50 हेना कापख्रे सही 15 दगी 19 फाउबगी मनुंगदा लैबा मियोय 38,293 ना अहानबा डोज अमसुंग मियोय 19,913 ना अनिसुबा डोज की वैक्सीन कापख्रे मरगसिदा राज्यसिदा कोविड-19 की फिबम फगलकपगा लोइना हौजिक कोविड की एक्टिव केस सुमनतगी 43 खक्ता ngaire मसिगी मनुंगदा होम आइसोलेशन दा केस 53 यावरी हौखिबा पुंग 13 दा मियोय 13 नौना पॉजिटिव ओइकी मियोय 10 नाबा फदुना डिचार्ज तौखी नाबा फबगी चांगचादा 49.38 नि हौजिक फावदा लाइचेट असिना मियोय 2,213 लैखिद्रे अपुनबा पॉजिटिव केस 1,53,963 की मनुंगदा 1,53,483 नाबा फखरे हौजिक फावदा पुना सैंपल 1,35,38,994 टेस्ट तौखरे ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी नहारोल सिंह अतेनबा मतमगी मनुंगदा माइ पाकनबा कैदौनुंगदसु होनरोइदबनी हाइना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरे माइ पाकनबगी अमत ngairaba मंत्रदी तुंग कोइना थौरांग तौबा अमसुंग अचेतपा फिरेप अमगा लोइनाना थबक पाइखतपा हाइबसिनी माइ थीबा अमसुंग माइ पाकपा हाइबसिना अखोइगी पंथुंग नत्ते गुजरात की अहमदाबाद लैबा सरदार पटेल स्टेडियम दा चहीगी ओइना पांगथोपा गुजरात मेगा एनुअल स्पोर्ट्स खेल महाकुंभ हौदोकपगी थौरमदा वाफम असी मांगना फोंदोखिबनी राज्य था की स्पोर्ट्स प्रोग्राम असी प्रधानमंत्री न गुजरात की मुख्यमंत्री ओइरिंगाइदा 2010 दा हौदोखिबनी थौरमदुदा प्रधानमंत्री न गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी 2019 हौदोखि थौरांग असिना गुजरात पुलेबाग असिगी स्पोर्ट्स हब अमा ओइनबा पांदम थमली संसद की बजेट मिफम की अनिसुब तांकक हयेंगदगी अमुक हौरगनी मिफम असी मथंग थागी निपाल फागु चथगनी अनिसुब तांकक असिदा सिटिंग 13 लेगनी राज्यसभा में लोकसभा की मिफम अयुक पुंग 13 हौरगा निमिदांग वायरम पुंग 3 फाउ चथगनी लेबाग असिदा कोविड-19 पॉजिटिव की चांग हंथरकलिब असिगी येंगलगा मिफम फंबगी मतम सांगदोरपगी वारेप असि लौखिबनी आनबा तांकगी संसद की मिफम कोविड-19 नमरम ओइदुना सभा अनिमकी मिफम सिप 9 फमकी था अमा हेन लेपलोर मतुंगदा संसद की बजेट मिफम हयेंगदगी अमुगना फंबा हौगदबनी मिफम असिदा फाइनेंस बिल 2019 द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट बिल The Pension and Regulatory and Development Authority Amendment Bill na chingba laukhalaba yai sangsad ki budget mifam rashtrapati ki bhasan ga loinana January 19 da haukhibani sitting tara lekhiba anma mifam February 13 da loishingani Election Commission na West Bengal Chhattisgarh Bihar amasung Maharashtra gi Lok Sabha seat ama amasung
Bidhan Sabha Sit Marigi Maraki Mikal ki Patam Lautokre West Bengal da Baligunz ki Bidhan Sabha Kendra Masung Asansol Lok Sabha Sit ki Maraki Mikal Pangthokani Chhattisgarh gi Khairagarh Bidhan Sabha Kendra Bihar gi Bosahan Kendra Masung Maharashtra gi Kolhapur North Bidhan Sabha Kendra gi Maraki Mikal Pangthokani Mirep se pisan bagi aroiba numit tha asigi kun mari ni amasung mirep se loktopu aroiba numit na tha asigi kun nipa ni Mikal mathang tha gi tara ni thoida pangthokani vote masing tha adugi tara taruk ta thigani Leibag asigi oina haujik phawbada covid vaccine dose koti sama marfu hena kapkhre haksel mantraloy na hai haukiba pung kun mari da vaccine dose lakh tara tare lising marfu ni to hena kapki haujik phawbada precaution dose koti ani lakh tara ni to hena kapkhre ngasi phongma pause singi mariba pausingi damak hauzik Wahengbam Rajesh leire Rajesh Tagachari Suni pause singda ngasi phongnoriba pausingi headline amaga iman manadre adumoinamak Chief Minister gi damak kem toba leite haiba BJP Manipur gi President A Sarda Devi gi wafamna pongnofamda ahan headline tori BJP gi legislature party gi leader khannaba ngasi observer sing Imphal laklaba yai Sorokhaibam Rajen Protem Speaker Hapkre Mars Taratrukta Sarkar Semnaba Stake Claim Torba Yari Haiba Pau Narugi Togdangda banner headline Togduna Fongli BJP Legislature Party gi leader Khanaba Ngasi Observer Tunglagani Sorokhaibam Rajen Protem Speaker Oina Wasak Lorgani Haiba Pauna Sanaleba Amasung Isel Express ki ahan headline Tori Nongthomam Birena Chief Minister Oiraba Yai BJP gi Observer Sing Ngasi Tungragani Haiba Pau People's Chronicle gi ahan headline Tori Chief Minister Kanana Oigani Haibigi Matangda BJP Nakpak Tanarabra Haiba Pau Huyalan Pau gi ahan headline Tori BJP gi Chief Minister Post ki damak N Biren Amasung TH Bijojina Mangjil Thari Haiba Pau Morning Bell da ahan headline Tori NPP na BJP ga punna subminaba yabagi wafam corner sangmana phongdokkiba Sangai Express edition animakta ahan headline tori BJP na lengak semlakpada JDU na sawatkhre CM gi phamgi BJP gi manungda kem tawba leite haiba paw irebaki ahan headline tori Police reform da awonba puraknaba Pradhan Mantri N Narendra Modi na phongdokkiba wafam Imphal Free Press da ahan headline tori BJP Manipur da Sarkar Semnaba Kem Ani Thopagi Wafam Leite Heba Dolgi Vice President C. Sidananda gi Wafam Maswana Tharda ahan headline Tauri Pawasi Sangai Express Enis da Ani Sub headline Tauri Amasung Atei Pauksi Kharadasu Phong Bathenare BJP na Sarkar Sembada JDU na support Togani Heba Paw Nisin Tuiltugi ahan headline Tauri Pawasi Morning Bell gi Ani Sub headline Ori Churachandpur ki Jion Street ta ngarang numidang bom pokhaibada mioi ama sikibagi paw Manipur Express ta ahan headline tori Jiribam da numit mangani mobile service thijing kibagi paw Imphal Free Press ki ani sub headline tori pawasi atei pawse kharadasu phongba thenare Manipur gi Mikhal da BJP na phangkiba poll adu machinery yauna sem saba mandate ni haba Congress ki wafam irebakta ani sub headline tori Voter lising tara chahum nifu marina nota the vote thadaki haiba paw Sangai Express Manipuri gi ani suba headline oiri Postal ballot sing namthak ngaktani asengba khangdoknaba case tawragani BJP na nataba pambai sizinaduna Mikhal da sit yamna phangkibani haiba Congress ki wafam huelan paw amadi Isel Express ki ani suba headline tori Mai pakna changing tokiba chahi ahum helaba phawba waste to energy plant salaiba ngamdre haba paw photo konana sanalaibakta ani shuba headline tori Gandhi family sing CWC dagi resign tokjarage haina offer tokre haba paw naharugi thokdangi anchor kalamda phongli handakta Mikhal da mai pakraba MLA humpugi manungda MLA nifuni pandi karorpati ni haba paw morning bell gi anchor kalamda phongli Raja Sida Sarkar Sembada NPF na BJP da support Togani Haba Paw Sangai Express English da Fongli Suni Lushilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask uppa futarulapna na laiba khutsa amadi maimit tarutanana thamba haiba achamba thongsing asi ngangna chatpinaba amugana ningsingjari aroibeda maroiba paw amu lamsang kendra gi MLA Sorokhaibam Rajen Singbu ngasi protem speaker oina wasak logani Pradhan Mantri na hairi Naharol sing na atin matamgi manung da mai pangnaba kay dawnung da su hunaroy dabani amasong
संसद की बजेट मिफम की अनिसुब तांकक हयेंगदगी अमुक हौरगनी मिफम असी मथंग थागी निपान फाबु चथगनी पाउ लोइजरे।